I am Syrian lawyer. I work in Damascus as a member of Equal Citizenship Center. I am a legal team coordinator in this center. So Equal Citizenship Center is a Syrian civil society organization, non-profit, non-governmental, independent of the politics parties, was established on 12 of January of 2012, include 50 lawyers and a number of youth who are interested in women's issue. Our vision is Syria's democratic secularism state where the rule of law and equal citizenship realize it. Our values are full equality, citizenship, peace building, non-violence, democracy, rule of law, justice, neutrality, humanity, and non-discrimination and non-alienate. We work to have a specific percept to the new constitution and Syrian laws to achieve a new Syrian constitution, investigating democracy, secular, sensitive to the gender and the equality between women and men, and to achieve a permanent peace in Syria. And we do workshops by workshops team. These workshops focus on women and on university students. In this workshop, we try to popularize gender and equality and citizenship and peace culture and refuse the violence and the military solution and focus on the politics solution as a one way to end the war in Syria. And we have legal team, which I lead this team. This team works directly with women who exposed or faced any kind of violence, including the discrimination against women in Syrian laws, by giving those women the legal advice and defense and the blade for them in the Syrian courts. Actually, women stay in Syria and fight all the circumstances of life in Syria. And they try to protect their family, and actually they work with us, and they do very good job. Because when I go to camp in Syria, I find 10 women. I try to help them in their education and to fight illiteracy, yes, and empower them and encourage them. Then, after a few months, these 10 women work with another woman in the same way which I work with. Due to the current situation in Syria, the center was not able to register inside the country. But now we plan to register it in Germany very soon. Actually, because we are not, we can't register this center, we are illegal in Syria, so any member of our center maybe will face it 3 years in prison for that. And our regime don't give us this permission. We do our work in under very complicated and hard circumstances. When we want to speak about possibility, we all time we remember the challenge of building peace in Syria. The continuation of violence and war, displacement and destruction and asylum in Syria, all of these factors cause it a real move away from the peace process. And nowadays, speaking about divide Syria or federal state will cause more violence and massacres and displacement and cleansing, and will be a major instigator on the
tenure of fighting. And there is a clear example of what happened in Bosnia before the Dayton Agreement. So, and to confront this danger, preserve the unity of the Syrian territories through a democratic constitution, adopts equal citizenship, constitutions, a fundamental guarantor for all Syrian and the Syrians of different ethnic background. Actually, now after 5 years of war, last reports about Syria speak about 11.5% of the country's population have been killed or injured. Overall economic losses are estimated at $255 billion from the Syrian economic. The last resolution for Security Council empower us in our concepts, which is secularity and citizenship and democracy. In Syria, we are against any military consequence in Syria, and we invite all the parties from outside Syria to stop fighting, and we want to end this war. Actually, we have civil society in Syria now. We can speak about, we have civil society. You know, during 40 years ago, there isn't civil or politics life in Syria because the control of regime. But after 2011, civil society tried to go on. Actually, there was beginnings for civil society at 2002 in Syria, but regime stopped that by force. These organizations or people who know civil societies do a huge job and work in this war, and all of them work to make and the circumstance is better for another people. Okay, I believe any negotiation has to arrange with all parties of Syria, including civil society. Yes, and from any background in Syria, it's really important for Syrian people to sit together on the table and speak together and to reach their covenant or their solution for this war. Without that, we can't speak about end for that war or about future for Syria. So we believe that the subject of education is one of the major challenges faced by the Syrians in the near future. UN statistics last year indicated to destroy tens of thousands of schools in Syria because of the fighting, and 3 million Syrian children haven't received any form of education inside and outside the country. Half of them girls. So we have to fight the illiteracy, but we do that without enough resource and good skills in this situation. And maybe it's very important for Syrian is experience and skills, which we need it. As I
told you, we haven't a very good experience about these concepts, human rights and women rights and equal citizenship and secularity, and about organized centers and organized meetings. So we need experience from another countries, and we need to hear about the stories for other civil society centers, what they do when they face the same situation, how they work, what their challenges, how they could base it, how they succeed, and how sometimes they fail in it, and we need to education. Thank you very much. Hvala Tereji Vidović koja je snimila ovaj intervju s kolegicom iz Sirije. I za vrijeme samog snimanja veza je stalno pucala zbog toga što je često nestajalo struje, tako da je bio pravi izazov snimiti ovaj intervju koji je trajao puno duže nego što ste ovdje vidjeli. Ona de facto poziva sve političke opcije na politički dogovor i primjer je koji će osigurati stabilizaciju i trajni mir, gdje će i civilno društvo imati vrlo aktivnu ulogu. Jednako tako, ako se sjećate, prije par minuta je rekla kako ne bi htjela da se u Siriji ponovi scenarij Dejtonske Bosne, odnosno podjela i raslojavanje cjelovitosti, odnosno jedinstva teritorija. Imajući na umu neke sličnosti na koje nas je ona upozorila u odnosu na situaciju 90. godina na ovim krajevima, u krajevima post-jugoslavenskog teritorija, pitala bih Gorana Božičevića kako nam na primjeru vlastitog iskustva, odnosno iskustva mirovnih organizacija, može dati svojevrsne sugestije na koji način se može graditi mir u Siriji, na koji način možemo postići neke vrste političkog konsenzusa ili društvenog konsenzusa i što mi možemo ponuditi kao naše iskustvo kako bi etika jednako tako trebala ležati iza toga. Hvala Amina, dobro večer svima. Ja inače vrlo rijetko, zapravo nikada ne pišem što ću govoriti, ali večeras nekako nisam baš htio improvizirati, a i volim raditi drugačije nego što se dogovorim sa organizatorom, pa ipak imam tu nešto napisano. Veliki je font da ne moram naočare držati tako da se ne uplašite u broj stranica, ali smo na fakultetu, pa bi ja ovdje, pošto vas vidim mnogo mladih, ja bih krenuo od kraja, zapravo ono što se kaže za vas koji ne želite čitati čitav tekst, ima 2 rečenice samo. Ja bih rekao 3 stvari, možda da sažetak svog izlaganja odmah kažem. Jedna je da priznamo da ne znamo kako graditi mir u Siriji, je prva stvar. Druga stvar je da uključimo neiskusne, mlade i kreativne. I treća stvar je da gradimo društvo za budućnost. To su mi neke 3 glavne postavke o kojima bih htio govoriti. A kad govorim, dakle ja bih rekao, govorim publici u kojoj mi se čini da ima dosta onih koji se uklapaju u mlade, neiskusne i kreativne, i vas vidim stvarno u moguću kreativnu snagu za jedan takav rad. Da objasnim iz koje pozicije govorim. Dakle, ja govorim iz drugačije pozicije nego Hrvoje, a to je, ja nikad nisam bio u Siriji, niti mi je poznata tamo situacija. Onda se postavlja pitanje zašto sam ja pristao govoriti. Ja bih rekao iz svog iskustva, znam da velika većina intervencije izgradnje mira će baš iz tih pozicija dolaziti. Ljudi koji ne znaju šta se dešava u Siriji i ne poznaju tu kulturu tamo. Oni će htjeti tamo graditi nekakav mir. Pa da vidimo onda malo iz tih pozicija kad se krene o čemu pričamo. Dakle, završit će rat iz naše perspektive, kako vidimo izgradnju mira. Sad, iz naše perspektive, znači iz hrvatske perspektive. I kad tako postavim pitanje, već imam problem sa tim pitanjima, jer nisam siguran da znam šta znači iz hrvatske perspektive. I šta znači raditi izgradnju mira kad završi rat. Dakle, mi ne počinjemo gradnju mira raditi kad završi rat,
Mi ju počinjemo graditi možda večeras ovdje, ili točnije počinjemo ju jučer ili prekjučer graditi u Siriji. Mi ne možemo čekati kraj rata da bi počeli, dakle mi kogod želi tamo nešto korisno napraviti. A onda govoreći o perspektivi Sirije, meni je jako važno što bi to značilo hrvatska perspektiva. I da sad ne čitam baš ovdje, ja bih rekao da po meni na neki način to uključuje Ministarstvo vanjskih poslova, europskih integracija, koje je krenulo, ja bih rekao, dosta, neću reći ambiciozno, ali recimo obećavajuće za sve nas zadnjih godina, ali je sad budžet skresan za 10 puta, tako da je pitanje šta će s tim biti. Dakle, da li računamo na to ministarstvo koje trenutno meni i prijatelju Mladenu ne dozvoljava da idemo u Gazu u uzvratni posjet jer je tamo opasno. Dakle, trebamo graditi državne institucije još uvijek u Hrvatskoj kako bi se mogli na njih osloniti. Sada, da kažem, meni su 3 ključna pitanja u ovom izlaganju. To bi bilo zašto bi se Hrvatska uključila u izgradnju mira u Siriji, kako to uključivanje treba izgledati ili mora izgledati. I 3. pitanje koje sam jučer ubacio zbog jednog finog članka u Guardianu od nedjelje, a to je koja je najveća zamka u koju možemo upasti. Pa ajmo krenuti prvo. Dakle, prvo je pitanje meni najzanimljivije, zašto bi se Hrvatska uključila u izgradnju mira. I ja bih rekao da ima milion razloga. Dakle, svi su jednako dobri, ali nažalost čini mi se da u današnjoj Hrvatskoj nijedan od njih nije relevantan. Dakle, što se tiče solidarnosti nekakve i tako dalje. Ali sam došao do jednog razloga koji mi se čini da bi mogao negdje mobilizirati nekakvu javnost ili makar donositelje odluka u Hrvatskoj, a to je razlog dakle, da okupimo, konsolidiramo, organiziramo svoja vlastita iskustva, svoja znanja i ljude, te ih učinimo strateški i operativno upotrebljivima za vanjsku, ali i unutrašnju upotrebu. Dakle, o čemu ja govorim? Dakle, govorim da nam se lakše organizirati da mirovno djelujemo u Homsu ili Alepu, nego li u Vukovaru ili, na primjer, Mostaru, recimo. Dakle, mislim da nam je dosta teško riješiti trenutne probleme u Vukovaru, ali da postoji iz raznih razloga. Ako možemo razgovarati, puno lakši put ako ćemo krenuti to raditi negdje izvan naših granica. Dakle, možemo profitirati mnogo ako naprosto se organiziramo u tom pravcu. Ok, drugo je pitanje kompleksnije, a to je kako. I sad, kad krenemo kako, prvo je pitanje mi jedino kako možemo djelovati u Siriji je na poziv. Neko nas mora tamo pozvati. Sad je pitanje tko. Sad, ono što ja kažem, tko može od nas razlučiti legitimitet toga ko nas poziva, taj već sam ima kredibilitet da radi tamo. Dakle, ako ja mogu zajedno sa Hrvojem ili Sirijcima u Hrvatskoj ili s nekim drugim ljudima koji znaju mnogo više od mene saznati da li je taj poziv kredibilan i legitiman, onda zapravo već sam na neki način neko ko bi mogao tamo nešto korisno napraviti. I sad uzmimo da je to sve tako napravljeno, sad vraćam se na ono tko bi trebao odgovoriti na taj poziv. Državne institucije svakako, ali ja u ovom trenutku nekako iz nekih razloga za koje bi volio da možda večeras me demantirate, ali ne bi se na njih oslanjao. I da skratim priču, ja vidim jednoga igrača koji je po meni jedan jedini u ovom času, opet bi volio da nisam u pravu, a to je platforma civilnih udruga za međunarodnu razvojnu suradnju, ili kraće CROSOL. Koliko ima članica? 34. Dakle, 34 članica ima i to je jedan resurs koji nije za podcijeniti. Sada, dakle, kažemo ok, sad znamo ko bi trebao, ja bih rekao CROSOL, idealno s partnerima iz zemalja bivše Jugoslavije, vrijednosno bliskih, možda i nekih drugih, možda i udruga vezanih u mreže Kvekera ili Menonita, to su tradicionalne mirovne kršćanske crkve koje nas podržavaju ovdje već 20-ak godina i tu, da tako kažem, ona je kvalitetna izgradnja mira i okupljena negdje u regiji, tako. Sada, na što moramo obratiti pažnju ako ćemo kretati? Sad polako se dolazi na to što si me pitala, Emina. Ja bih rekao, prvo je pitanje što nas razlikuje od drugih koji će tamo ići graditi mir.
Po čemu, što ćemo mi tamo ponuditi nešto drugačije što neće ponuditi međunarodne UN-ove agencije ili veliki Care International ili recimo Catholic Relief Service, Oxfam, neko drugi. Dakle, što je to? Koja je ta neka naša specifičnost i dodana vrijednost? I sad moj odgovor je, ali samo moj, i tu se vraćamo na onaj sažetak, odnosno zaključak je, mi imamo tu privilegiju da možemo govoriti o greškama, o svojim greškama, o tuđim greškama, o lošim iskustvima. Veliki to ne mogu. Oni ne govore o svojim greškama, oni govore o naučenim lekcijama, ali to nije to. To nije pravo osnaživanje. Ako ću ja doći u Siriju i pričati Sirijcima o mojim naučenim lekcijama, ja ću njima popovati. Ako ću im reći, stari moj, ja sam ti griješio u 20 godina koliko vi nećete ovdje nikad uspjeti, onda će ti ljudi se možda osjetiti da mogu za svoju domovinu i zajednicu nešto napraviti. E sad, drugo pitanje je kako mi iz Hrvatske kanimo komunicirati u zemlji u kojoj je službeni jezik arapski, kršćana ima recimo 9%. Treće pitanje je što točno možemo ponuditi ljudima tamo, a da to izravno doprinosi izgradnji mira. Četvrto pitanje koje je možda i među najvažnijima, koji je minimalni vremenski period na koji se obavezujemo. Svi iz platforme CrossAll koji su sad uključeni u aktivnosti u Ukrajini, u Palestini, ne znam, možda u još nekim državama imamo veliki problem jer mi sad u ovom času ne znamo šta će biti s našim projektima tamo, jesu li oni već ugašeni, koliko će trajati i tako dalje. Dakle, ako idemo u neku zajednicu koja je već dovoljno od rata stradala, onda mi moramo imati onaj minimalni commitment, minimalnu posvećenost, da kažemo mi ćemo tu ostati bar 10 godina, na primjer. Dakle, da možemo nešto napraviti. Ili ako je to preambiciozno, da krenemo bar 5 godina. Ali ako ćemo manje od toga biti, da se ne zavaravamo, nećemo raditi izgradnju mira. Sljedeće pitanje je kako ćemo zadržati nešto što ja zovem vjerovatno najveća vrijednost našeg mogućeg angažmana, a to je autentičan ljudski pristup na ravnopravnoj razini. Dakle, njegovanje moći suradnje. Nešto što je u suprotnosti sa hijerarhijom, što je u suprotnosti sa nečim što mi zovemo moć iznad. Jel? Dakle, u okruženju postojeće, kako ja to kažem, ne samo ja, postojeće industrije postkonfliktnih intervencija, velikog novca te okruženja iz kojeg dolazimo, a to je eurocentrično okruženje. I sad ja ću ponuditi par odgovora i kažem, to je u suprotnosti sa našim, rekao bih, hrvatskim pristupom, jer jedna od naših značajki je da mi gdje god smo radili u Bosni i Hercegovini ili Kosovu, ili ja sad idem uskoro u Gruziju ili Palestinu, ili negdje nismo dolazili sa odgovorima. Dolazili smo negdje sa pitanjima, što vama treba, što vi mislite da vam treba. Otprilike ovo kako je Tea pitala aktivisticu u ovome filmu. Ali pošto sam ja ovdje pozvan, ono što kažem, moram opravdati ovaj poziv, a dovoljno sam nevažan da moji odgovori nikoga ne obavezuju, ja ću ponuditi neke odgovore. I sad dolazimo do nečeg što mi se čini da je jako važno i na temu razlikovanja od drugih vanjskih aktera. Dakle, na pitanje zašto bi Hrvati išli u Siriju graditi mir, moj bi odgovor bio mogli bi biti među rijetkima, ako ne i jedini akter koji svoje znanje, ljude, iskustvo, pristup crpi iz nedavnog rata, te još nedovršenog rada u vlastitoj zemlji. Kad smo pitali Palestince zašto vi hoćete da mi dođemo pričati, vama dolaze profesori sa ludila fakulteta iz svijeta. Što mladen ja vama možemo reći? Vi ste imali rat u Hrvatskoj, vi ste nama tu blizu, mi se s vama možemo identificirati, vi 20 godina pokušavate nešto raditi, mi hoćemo čuti o vašim greškama, o vašim dilemama, uspjesima, bilo čemu. I opet se vraćam na greške i što kažem ovoga može zvučati čudno, ali ja kažem da onaj ko može doći negdje govoriti o svojim greškama, taj može nešto stvarno i ponuditi. Sad ne bih htio zagovarati očito, a to je da moramo učiti arapski, ako ćemo tamo išta ozbiljno raditi i tako dalje, nego bi nešto drugo htio reći. Zagovaram nešto više nego očigledno. Ako ćemo mi iz Hrvatske se uključiti u izgradnju mira u Siriji,
onda bi prvi korak, po meni najlogičniji bio, ajmo educirati za početak Sirijce koji su nam tu blizu, bilo da su u Hrvatskoj ili susjednim zemljama ili u Njemačkoj, ali ajmo probati njih educirati, prenijeti naše iskustva, znanje, greške. I onda mi pada na pamet ideja da recimo u organizaciji platforme Cross Soul, UNDP-a, imaju sjajni tim u Hrvatskoj, Ministarstva vanjskih poslova, zašto ne, pa i MUP-a recimo u Valbandonu, tamo je jedan fini edukacijski centar, dakle Fažana, Valbandon, Istra, gdje inače živim ja u Grožnjanu, napraviti treninge. Dakle, ja kažem, ajmo probati možda do kraja sljedeće godine 2017. kvalitetno educirati, dakle uz mentorstva, uz nekakve follow-upove, male grantove, sponzorstva kompanija ili nekakva druga, ajmo probati do kraja sljedeće godine bar 50 ljudi kvalitetno educirati. Kvalitetna edukacija meni znači minimalno mjesec dana intenzivnog treninga sa onda još nekakvim dodatnim radom iznad toga. Imat ćemo na kraju sljedeće godine 50 ljudi za kojih ćemo moći stati i reći vi sad možete kvalitetno raditi puno više nego što smo mi mogli čak i nakon 5 ili 10 godina iskustva. Neko će reći 50 ljudi u Siriji, gledali smo slike, slušali Hrvoja, jel to ima smisla? Ja bih rekao to nije malo. Da je nama neko dao 50-ak treniranih ljudi u 90-ima, mi bi mogli, da tako kažem, puno manje grešaka raditi, puno manje se potrošiti. I sada da privedem ovo sve kraju, da kažem što konkretno možemo ponuditi. Radio sam, upravo uskoro će izaći UN-ova jedna studija mapiranje rada na pomirenju u Zapadnom Balkanu, pa sam ja, da tako kažem, primjer iz Hrvatske iznosio. Možemo ponuditi iskustva mirne reintegracije istoka Hrvatske, kako provesti integraciju okupiranog, odnosno secesioniranog teritorija, iako ostatak države traži vojnu akciju, odnosno pobjedu. I tu imamo rad na svim razinama, od baze, ono što se kaže na terenu, grassroots, do nacionalne razine, do susjedstva sa Srbijom, do međunarodne razine, odnosno Ujedinjenih naroda. Imamo nešto što ne vjerujem da je ovdje više možda od 5 ili 10 ljudi čulo. To je jedan možda i svojevremeno najveći projekt u Hrvatskoj, mirovni timovi Osječkog centra, koji su trajali više od 5 godina, koji su radili na 10 lokacija. Dakle, ljudi su na 10 lokacija u postratnoj Slavoniji mahom, dakle, živjeli 2 i više godina i radili u tim sredinama. To nije projektni rad. To nije napišeš projekt, radiš aktivnosti, napišeš izvještaj. To je življenje u postratnoj sredini, to je izgradnja, ono što Lederak kaže, nenasilne društvene infrastrukture. Kažem nenasilne, pretpostavljam da za mnoge od vas je to ovako jedan pojam koji je dosta prazan, jer nenasilje je nešto što je Gandhi radio, ne znam šta bi mi baš s njim radili, ali izgradnja mira bez nasilja, bolje da se, bez nenasilja da se ne upuštamo u nju, nama je potrebno. Dakle, iskustva mirovnih timova, pristup pomirenju koji možemo nazvati hrvatskim, ne moramo, kako hoćemo, u kojem kaže da na pomirenju radimo tako da gradimo okruženje, gradimo državu i društvo u kojem je pomirenje moguće, a nećemo nikoga tjerati, ali ćemo zato izgraditi i edukativni sustav, imati takav i sve druge pravosudne gdje će se moći ljudi miriti. Sad kažem, pazite, sad ovo nije vic, možemo im pokazati kako se branitelji uključuju u izgradnju mira. Ne znam mnogo ljudi u Hrvatskoj da mi imamo na desetke branitelja istaknutih, dakle do činova pukovnika, do zapovjednika brigada koji su aktivno i završili mirovne studije i radili na raznim aktivnostima baš izgradnje mira, baš nenasilne izgradnje mira. To je jedan strahovito velik kapacitet, dakle uključiti ratne veterane, ljude koji su vidjeli zlo rata iz, da kažem, prvoga reda i koji mogu jako snažnu poruku prevencije nasilja poslati u društvu. I dalje sam ozbiljan kad kažem da možemo prenijeti iskustva profesionalne, educirane policije koja štiti manjine, te zajedno sa zajednicom radi na prevenciji nasilja.
I sad ima tu još nekih drugih stvari o kojima možda ne bih previše duljio. I da se vratim još jedanput na zaključak, ja kažem Hrvatska ima što ponuditi i bude li svoj angažman gradila na kritičkom odnosu prema učinjenom, da se mi ne hvalimo što smo napravili, ali da smo svjesni šta se napravilo i loše i dobro, ima šanse doprinijeti gradnji mira u Siriji, a ta izgradnja mira je za 2020. 30. 40. Dakle, da se vratim još jedanput, sirijsko društvo koje se bude obnavljalo je jedno društvo za budućnost, za koju mi u ovom brzo mijenjajućem svijetu baš i ne znamo kako će izgledati. Eto, hvala, nadam se da nisam previše odužio. Hvala ti lijepo, Goran. Osobito zato što si govorio o etici mirovne intervencije nasuprot vojne intervencije koja često iza sebe nema etiku, ne misli na ljudske živote, na to kako će društvo ostaviti iza sebe. Samo kao kratka preporuka za sve one koji žele nešto više znati o iskustvima mirovnog rada i izgradnje mira u Hrvatskoj, dokument je prije 2 godine izdala priručnik za suočavanje s prošlošću za organizacije civilnog društva, gdje su Goran i njegovi kolege i kolegice dokumentirali upravo iskustva o kojima je govorio. Jedan dio